28. jun je Međunarodna humanitarna organizacija sa posebnim konsultativnim statusom pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija. Za 10 godina postojanja ova organizacija je dostavila Zapadnom Balkanu 235 tona humanitarne medicinske pomoći i pomoći u slučaju katastrofe. Sa nama je Tamara Stojković, regionalna direktorka za Balkan humanitarne organizacije 28. jun. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Vi ste registrovani na 3 kontinenta, u Evropi, Severnoj Americi, Australiji. Kako se organizuju događaji na kojima se prikuplja novac za akcije koje sprovodite na Balkanu? Tako je, mi smo rasuti svuda po svijetu, tako kažem, i sva pomoć naše organizacije je usmjerena ka Balkanu. Tako da naš predsjednik živi i radi u Kanadi, potpredsjednica u Australiji, tako da funkcionišemo, nekako se uklapamo sa tim vremenskim zonama, a u ostalim delovima svijeta organizujemo razne humanitarne događaje, poput humanitarnih turnira, prisustvujemo događajima na koji se okuplja narod sa Balkana i na taj način prikupljamo pomoć i radimo od kuće, da tako kažem, za organizaciju. Sve prolazi kroz nas, kroz Srbiju i onda usmeravamo pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Samo mjesec dana pre proslave vašeg jubileja organizacija je donirala humanitarnu pomoć u vrednosti preko $10 miliona. Kome ste sve pomogli? Pomogli smo mnogim ljudima, pričamo o desetinama hiljada ljudi koji su prošli kroz našu organizaciju tokom ovih 10 godina i ono što to čini zaista posebnim i nama naročito dragim jeste što smo mi tih 10 miliona dobili potpuno prirodno. Hoću reći da nismo dobili novac ni od Međunarodne banke, ni od kakve organizacije ili strane vlade, već je to sve od naših donatora, što čini našu prosječnu donaciju negde malo većom od $2. Tako da imamo zaista ogromno poverenje kako ljudi kod nas, tako i ljudi iz dijaspore i evo, pozvala bih ljude ako žele da podrže naš rad, to je toliki broj svuda po svijetu, čak i ljudi koji nisu naši, da pošalju SMS poruku 11733. Kao što si rekla, zanimljivo je da nikada niste aplicirali za sredstva vlade, neke strane nevladine organizacije, niti Međunarodne banke. Pa ko su onda ljudi koji doniraju novac? To su prosječni ljudi. Nije možda lepo reći prosječni, ali to su ljudi poput mene i vas, to su kompanije, naravno. Imamo raznih donatora sa svih strana. Jako nam znači to poverenje i posebno ta činjenica da smo donirali preko $10 miliona, da je ta prosječna donacija bila oko $2. Da li proveravate i donacije na način na koji se distribuiraju? Naravno, vodimo računa da se to efikasno distribuira i da ako vi donirate jednoj porodici, da to toj porodici zapravo i ode. Organizacija 28. jun je namenila $110.000 za 10 specijalnih projekata i to sve u cilju obeležavanja ove vaše 10-godišnjice uspešnog rada. Šta je do sada realizovano, a šta je u planu? Tako je, tih 10 projekata ćemo sprovesti tokom 2022. godine. Sprovedeno je nekoliko i to su projekti koji teže da povećaju svijest o zaštiti životne sredine. Bavimo se također zaštitom ljudskih prava. Na koji se distribuiraju? Naravno, vodimo računa da se to efikasno distribuira i da ako vi donirate jednoj porodici, da to toj porodici zapravo i ode. Organizacija 28. jun je namenila $110.000 za 10 specijalnih projekata i to sve u cilju obeležavanja ove vaše 10-godišnjice uspešnog rada. Šta je do sada realizovano, a šta je u planu?
Tako je, tih 10 projekata ćemo sprovesti tokom 2022. godine. Sprovedeno je nekoliko i to su projekti koji teže da povećaju svest o zaštiti životne sredine. Bavimo se takođe zaštitom ljudskih prava, pravima žena, pravima starijih osoba. Podelili smo to na nekoliko segmenata. Održat ćemo ekonomske seminare, na primer, gradimo hram, na to smo isto izuzetno posebni, hram za žrtve Jasenovca u Banja Lučkoj eparhiji. To će biti prvi hram sa te strane granice koji je posvećen žrtvama Jasenovca. Takođe gradimo ekološki teren koji bi trebalo da bude gotov ovog leta na Dorćolu, koji će biti izgrađen od recikliranih materijala, imaće solarne klupe, tako da težimo da pomognemo i na taj način, ali i tim svojim postupcima da damo neki primer građanima i da podignemo svest o temama kojima se bavimo. Takođe, tokom proleća dostavili smo pomoć porodilištima u Srbiji, postavili smo nekoliko porodilišta, postavili smo automate za reciklažu u opštini Stari Grad i u Banja Luci koji recikliraju plastične staklene flaše, a za uzvrat izbacuju hranu za pse. Sjajno. Na koji projekat, odnosno na koju akciju ste najviše ponosni? To je jako teško pitanje. Posebno u poslednje vreme imali smo dosta velikih akcija i organizacija je dosta porasla. Eto, mogla bih možda da izdvojim akciju pomoći preživelim rudarima i porodicama stradalih rudara iz rudnika Soko, gde smo donirali 10 miliona dinara ukupno i nismo zaboravili ni na te preživele radnike koji su nakon nesreće imali zaista velike medicinske troškove i velike probleme sa kojima se i danas nose. Zaista lepo. Trenutno delujete u 120 gradova iz preko 30 zemalja. Da li su planovi da se dalje širite? Naravno, uvek smo otvoreni za nove prijave, za nove volontere, za nove događaje svuda po svetu. Tako da vas pozivam da posetite naš sajt ili naše društvene mreže gde možete naći informacije kako da se prijavite. 28. jun smo i na društvenim mrežama i naš sajt se tako zove. Da pogledajte. I za kraj ovog razgovora, ja pretpostavljam da je 28. jun asocijacija na Vidovdan, je li tako? Tako je, da. 28. jun je osnovan pre 10 godina. Naš sajt se tako zove. Da pogledajte. I za kraj ovog razgovora, ja pretpostavljam da je 28. jun asocijacija na Vidovdan, je li tako? Tako je, da. 28. jun je osnovan pre 10 godina na Vidovdan od strane Filipa Filipija. On je naš čovek koji sada živi u Kanadi. U to vreme se bavio muzikom i hteo da iskoristi tu, da kažem, popularnost koju je imao da pomogne nekome, tako da je kasnije ceo svoj život odrekao se, da kažem, muzike i ceo svoj život posvetio humanitarnom radu i pronašao se to. A koliko je teško baviti se humanitarnim radom? Veoma je zahtevno, iako to deluje kao da smo samo neki distributeri pomoći. To zahteva dosta organizacija, posebno kad smo ovako raštrkani, da se svi uklopimo. Može da bude jako stresno, naročito kada krene akcija. Trudite se da odgovorite na ono što se očekuje vas i što se tiče donatora i što se tiče ljudi kojima pomažete i da procenite kome treba pomoći. Ali pretpostavljam da je najveća nagrada kada vidite da ste nekoga usrećili i da ste pomogli. Tako je, tada vidimo da je sve... Da poboljša svoj život. Sva energija vredela. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Želimo vam mnogo sreće u budućem radu. Hvala vama. Slikom se selimo u Toplički kraj i u ovom periodu